Dumela weso, o dumediswa ke Kgotso Moapi. Re ntse re tswela pele ka taba ena ya rona ya phuputso. Mme ha re hopotsana hanyenyana fela re itse ketso ena ya ho fuputsa e ka ba ho hlalosa se itseng e leng ho etsa describe, kapa e ka ba ho hlopha e leng categorize, kapa e ka ba ho hokahanya e leng correlate, kapa e ka ba ho lepa e leng predict, kapa ho hlakisa, kapa hape e ka ba taolo e leng control. Ho hlakisa ke explain, taolo ke control. E nngwe ketso e ka bane le ho bega e leng ho etsa evaluate. Mme diketso tsena phuputso di ka etswa ha mmoho e ka ba tse pedi kapa tse latelang na phuputso e rarahane ho le hakakang. Jwale re ne re ntse re bua ka yona meralo ena ya phuputso, ne re kgaoditse moralong ona wa tshwantshiso. Ha re hopotsane rona moralo ona wa tshwantshiso e leng simulation ho thwe o etsa jwang. Moralo ona o kenyeletsa ho tshwantshisa ho ka emelang e leng ho etsang representation se tshwantshiswang ka setshwantsho se senyenyane se bonolo sa mmotlolo e leng model wa system e leng system se ka hlohlwang moya, sa manipulate kapa sa susumetswa ka sepheo sa ho bega ditholwana e leng ho etsa gauge di-effects. Moralo ona wa tshwantshiso simulation o tshwana le moralo wa phuputso wa experimental, empa ona o fapana ka tokoloho le maikemisetso le artificial intelligence. Mme o sebetsa ka disebediswa tse tshwantshiswang jwalo ka ha eka ho sebetsuwa le tsona ka kotloloho ka boholo kapa sekala bo lekanang. Ditshwantshiso kapa dimotlolo di ka eba ka mokgwa wa dipalo, mathematics e leng mathematical, mme ka dipalo tsa computer kapa disebediswa di-material tse tshwarehang tse physical tsa mahlakore a mabedi tse ho thweng di-two dimensional kapa mahlakore a mararo tse ho thweng di-three dimensional. Mosebetsi wa tshwantshiso kapa motlolo ona o tlameha ho behwa leihlo, ho check-wa le ho lekanngwa e leng calibrated, ho lekanngwa le system yane ya nnete e tshwantshiswang ho tiisa na ditholwana di ka tshepuwa na. Moralo ona wa phuputso ya tshwantshiso o thusa ho hlahloba kapa ho testa maemo a hlaloswang ka theory jwalo ka ha potso e ba itse haeba ho le tje ho tla etsahala sefe. Jwale ha re tswele pele re shebe moralo o mong hape. Moralo o mong ke moralo wa evaluation e leng wa ho bega. Ona moralo wa ho bega o reretswe ho sebetsa dintho tse rarahaneng e leng tse complex jwalo ka batho. Ho fetela ka ngaela ho fumana dinnete tse sa fetoheng le di-fact ka ho leka ho tlisa kutlwisiso ya boiyane ba batho, dipolotiki, ditlwaelo tsa bophatlalatsi e leng culture, social e leng setjhaba, history le contextual e leng kwatipa. Hape ho teng dikatamelo le di-approaches tse ngata tsa dimotlolo tsa ho bega. Mohlala, qanollo ya di-system e leng mofuta o phuthang tsohle moo ho shejwang ho rarahana ha basusumetsi e leng di-variables, le ho bitswang responsive evaluation moo ho shejwang na lenaneo kapa program le kentsweng tshebetsong le ya sebetsa na, le na le sebetsa ha kae ho bohle ba le sebedisang. Moralo ona wa evaluation e leng wa ho bega o reretswe ho bega merero, projects ka leihlo la ho bona na ba sedi batho ba le sebedisang ba ba aware ha kae. Hape ditjeo, di-cost le melemo na ditjeo di lekana le mosebetsi o kentsweng tshebetsong na sepheo se fihletswe esita le ho thiba diphoso ka ho etsa mosebetsi o rerilweng ka nepo.
e le hore ditholwana di sebediswa ho etsa na diphetho di ka etswa kae ho fetola kapa ho ntlafatsa boemo e leng situation. Ke mona mo re bileng ka moralo wa ho bega e leng evaluation. Jwale ha re shebe moralo o mong thweng ke ketso e leng action. Moralo ona wa phuputso action o sebediswa ho lekola bothata moo bo metseng teng, ho sebeletsa moo bothata bo ka kollang teng e leng on the spot, ho latela boemo situation ba moo bo leng teng. Ha ho etswe teko efe kapa efe ya ho tlosa bothata kwa tipeng eo bo ntseng bo le ho yona ka ho bo arola e leng isolation. Ho etswa tseo ho bonwang e le diphethoho tse molemo, mme ho laolwa bothata bo ntse bo begwa. Ho etswa evaluation ho ya ho ile ka sepheo sa ho bega e leng ho keija ditholwana tsa diphethoho tse molemo tse entsweng. Diqeto e leng conclusions ho se fumanweng di ka kenngwa hanghang ha boela ho laolwe ho ntse ho begwa, ho ntse etswa evaluation na di thusa ha kae. Moralo ona wa phuputso e leng action o itshetlehile hodimo ha ditekolo le observations, ditekolo tsa lesedi le data la boitshwaro bo behilweng leihlo. Ka lebaka lena la ho sebeletswa kwa tipeng fela ya bothata, ho thata ho akaretsa ditholwana di-results, ho bolela ho thata ho tshepa ketso e leng action kapa ho kgolwa e ka atleha kwa tipeng e nngwe e sele, e leng ho thata hobane ho sebeletswa kwa tipeng e itseng. Jwale ho thata hore na taba tse kwa tipeng contexting ena na di ka tshwana hantle le contexting e itseng. Ke hona moo thweng tsa mona ha ho bonolo re le perere e tla ba tsa pele mane moo re ka yang kwa tipeng e nngwe e sele. Ho boetse hape ho na le moralo wa merabe e leng ethnological design. Moralo ona wa phuputso wa merabe o tsepame hodima batho ka merabe kapa mehlobo ya bona. Katamelo ya mofuta ona, mofuputsi o thahasella ho tlisa batho kapa baetsi le di-subject ba fuputswang na ba tolokwa boitshwaro ba bona jwang, ntle le ho tolokwa ke eo e seng mohlobo wa bona. Moralo ona wa phuputso ya merabe e leng ethnological design o etswa ditikolohong eo tlholeho eo ho sa kenanang le yona. Moralo ona o nka kwa tipa e leng context e le bohlokwa jwalo ka batho kapa baetsi di-subjects ba fuputswang, mme kwa tipa context e nkwa e emela boemo situation bo mohlobo o leng ho bona ka botjhaba le moruo wa ona. Sena ha se bonolo hobane ditlwaelo tsa bophatlalatsi e leng culture, ho thweng cultural, di ipatile ebile di hlahella powaneng sewelo. Ka hoo tshusumetso ya ditlwaelo tsa bophatlalatsi tsa mofuputsi Easter le kgolo kapa cultural background ya mofuputsi di ka utlwahala moo a tolokang le ho hlalosa batho kapa baetsi di-subjects ba fuputswang. Ho feta moo ho ka eba teng pherekano e bakwang ke puo le moelelo kapa meelelo e fapaneng e buang ke mofuputsi le mohlobo o fuputswang. Re feta ho he wa ethnological design, re kene ho mong hape moralo ona wa feminist, le hore ke feminist design. Mona tshobotsi ke ya leihlo le perspective, leihlo la bosadi. Ho feta moralo wa phuputso, leihlo le perspective la bosadi ke theory ya qanollo, analysis ya ho phela ho sa tshwaneng ha banna le basadi.
bafuputsi bafuputsi ba sa eleng hloko phapang ya banna le basadi ba wela lemeneng la diqeto di-conclusions tse fosahetseng. Le ha ho le jwalo, mang le mang ke monna kapa mosadi, ka hoo ha ho bonolo ho hloka leeme ka boleng leng value ba botona kapa botshehadi. Etswe ha ayo mofuputsi ya fuputsang a tswile systeming ya boleng leng value ba bonna kapa ba bosadi ba hae. Ha eyo mefuta le di-methods e ka bonwang e le ya sesadi ka ho kgetholloha kapa methodology o sebediswang ho tataiswa ke di-theory tsa dikamano tsa bong. Le ha phuputso ya bosadi e nkga lefotha la dipolotiki ho tseba le ho ntlafatsa dikamano tsa bong e le gender, ha se dipolotiki ho hang, empa e pepesa mefuta yohle ya phuputso ya setjhaba, social na e bopolotiki ha kae. Ntshwarele weso, ha re shebe hape ho na le moralo o mong ona wa culture, e leng cultural. Re bitse culture ya rohanye le tradition, e le mane mo re itseng culture ke ditlwaelo tsa bophatlalatsi. Dintho tsena tseo di tliswang ke ho bona dintho re di bona bophatlalatsing, di tliswa ke tsela eo batho ba phelang ka yona, e se ho ya ka tradition ka mekgwa le meetlo le ditlwaelo tsa setjhaba se ikgethollang se seng. Empa e le tsena tseo ha motho a sheba ya itseng, ha ke a hlola a kgetholla Motswana ho Mosotho, re a tshwana, ke a kgetholla Mozulu ho Moxhosa, ho a tshwana, re aparang ka ho tshwana re etsa. Empa re ho tradition e mong le mong ha hlaha le mane wa bonahala. Jwale re bua ka culture culture, boholo ba di-theory tsa dingangisano, mohlala nako ya hlakantsutswe le post modernism le tse ding, di tsepame hodima ha batho kapa baetsi le subjects ba puo le ho toloka ditlwaelo tsa bophatlalatsi leng culture ne re ntse re bua ka yona. Moralo ona wa phuputso wa ditlwaelo tsa bophatlalatsi leng cultural o fana ka di-methodology. Ha re bua ka methodologies, re bua ka meralo le tsela, procedure ya eo phuputso e etswang ka yona, tse dumellang qanollo e tsitsitseng ya dingolwa, di-text ya ditlwaelo tsa bophatlalatsi e leng culture, ho tseba le ho di bapisa, ho compare, ho hlwaya lefofu e leng replicate, ho di shanofatsa e leng disapprove, le ho elellwa tse akaretswang, tse generalized, e ka hohle ho jwalo empa ho se jwalo. Mehlala ya katamelo ya ho toloka e leng dingolwa, di-text tsa ditlwaelo tsa bophatlalatsi ke qanollo ya dingolwa e leng content analysis. Mme content analysis mona ho bua ka ntho thweng ke semiotic, e leng tlhahlobo ya na mantswe le matshwao, symbols, a etsa moelelo jwang, le qanollo ya puo, discourse, e leng discourse analysis. Moelelo wa lentswe, term, le bitswang dingolwa tsa ditlwaelo tsa bophatlalatsi kapa dingolwa tsa bophatlalatsi tse cultural, e leng cultural texts, o pharaladitswe ho feta dingolwa tse tlwaelehileng ho fihla ho mefuta yohle ya puisano ya maemo jwalo ka mmino, opera, ho thwe ke opera, ditaba tsa television, diphutheho kapa meketjana, cocktail parties, jwalo jwalo. Easter le puisano fela ya motho makgetha, jwalo ka ho ja lekomo, Easter le moaparo, o le hore di kenyeletsa ditaba tseo ha ntse re bua ka hono bitswang cultural design. Jwale ho kgetha meralo e ne re buileng ka yona ya phuputso, ho latela rona thahasello ya mofuputsi na thahasello ya ho fuputsa bothata bo itseng ke yona eo tataisang na o kgetha mofuta ofe
wa phuputso. Hang ha sepheo sa morero e leng morero re bua ka project, morero wa phuputso se tiisitswe e leng se entswe established, na sepheo sa morero project ya phuputso se tla fihlela jwang? Ho bonolo ho tseba na moralo wa morero wa project ya phuputso e tla ba o feng. E le ha re tseba sepheo sa phuputso na se tla fihlela jwang, ho bonolo ho tseba moralo, design, na re tlo sebedisa design e feng. Moralo ona wa phuputso o fana ka sebopeho sa ho bokella e leng sa ho collect, isita le ho qanolla, analyze, mofuta wa lesedi, data le fumanweng, isita le ho tseba mofuta wa phuputso o lokelang. O ka kopanya mefuta e mmedi kapa ho feta morerong kapa projekeng ya hao ya phuputso, haholoholo ha o tadima boitshwaro ba motho, mohlomong mabapi le economy, technology, molao kapa dikopano e leng di-organizations. Mefuta e fapakaneng ya meralo ya phuputso e tla kenyeletsa mefuta ya phuputso e etseditsweng moralo ka mong ho lokisa bothata bo tsamaelanang le ona. Le ha ho le jwalo, mefuta le di-method tse ding tsa phuputso di sebediswa mefuteng e mengata ya ho fuputsa kapa ya phuputso. Mme ke a leboha, re tla boela re tswela pele ka ditaba tse ding, re sa dutle ditaba tsena tsa meralo ya phuputso. Mme mothati o re tlang hona re tlo tla re sheba jwale theory ya phuputso e leng research theory. Ha e lale.